Dema di sala 1932 da yekem hejmara hawarê derket, helbet kesî hêvî nedikir ku wê îro bigîje gencîneyeke dêwendam. Ji wê demê ve ta niha li her çar parçeyên Kurdistan û li gelek welatên din bi sedan kovar bi Kurdî çap bûne. Li Bakurê Kurdistanê û li Tirkiye jî ew çanda kovargeriyê şert û merc çi dibin bila bibin her ji nûva geş dibe. Weke niha careke din hejmara kovarên ku li Tirkiye û Bakur bi kurmancî û zazakî derdikevin zêde bûye. Ji hejmarê bêhtir tişta mühim bi min ew em bêjin çarçove di kovargeriya Kurdî de çarçove herkuçû firebû. Mesela em bêjin li ser qadên cuda cuda kovar derketin. Çi online em bêjin çi matbû. Mesela li ser modayê, li ser sînemayê heta niha em bêjin qadên ku heta niha li serê tiştekî nehat bû kirin belkî. Di wan qadan da jî êdî em bêjin kovar derdikevin û di vî warî de jî em bînin ku نخواستم بریا بجن نفش جوان اف کوار درد کردن اجی هلبت تشتکی ارینیه Piştî hewla derbeyê ku hemû weşanên Kurdî yan hatin girtin yan jî ziyaneke mezin dîtin niha careke din li hemû qadên Kurdî hewleke mezin tê dayîn. Kovargeriya Kurdî jî ku yek ji beşên girîng ên edebiyatê ye bi hewlên komî û şexsî her geş dibe. Bi Kurdî û zazakî niha li Tirkiye û Bakur zêdeyî pêncî heb kovar derdiçin, çi çapkirî û çi dijîtal. Li kêşeyên aborî û nexwendin her weke xwe astengîn mezinin. Pineyi çıkardığımızda işte 20 yıl önceydi. Ji wê roje vekoberiya 20 salan bû, me pîne amade kir ji vir ve me nikarî bo em çandeke bi xêzkirin bo zarokan bigihînin. Me nikarî em xêzkaran bigihînin. Rast e gover zêde derketin, lê bo zarokan tune bûn. Niha ez hewla wê yekê didim. Kêşe helbet zêde ne. Bo mînak, em neçar bin malpera xwe bi Tirkî çê bikin. Ji ber kêşeyên firotinê. Google, reklamên Kurdî qebûl nake. Biya min ji hilbirînê bêhtir, gihîştina xwîner pirsgirêk e. Weke berê ne tenê kovarên siyasî û piçek jî wêjeyî derdikevin. Hema bêje li her qadên jiyanê jî kovar hene. Mîzah, tenduristî, derûnnasî, dadwerî, magazînî, lêkolînî, wêjeyî, teorîk, felsefîk, civaknasî û heta bigre bi zarokan jî kovar derdikevin. Di lopa ku ji havarê veketî niha bûye goleke nehindik. Bes ku xwînerên Kurd eleqa pê bidin. Rawîn Stêrk, Rûdaw, İstanbul. بله تماشاوانی نیجا لسر و راپورا هفکاری من راوین سترک شخوا میوانکی ویجی ایرو هیا لباجار استانبول و راوین زیده تر بحثا کوارگریا کردی بکجمره ایرو لگل میوانی خو یکسرم دچنه باجار استانبول راوین سترک اگر آماده به اما هم ببینن که میوانی وید و درباره ده چد بیجه و همجی روژه و روژنامه این ترکیه و راوین جمره بحث بکه ایرو روژنامه و لباجار استانبول بن راوین دم باش ام تینا جمتا ایدی ویتیا کوتا آماده کربو ام چون میوان لجمتا ید درباره همان بابت ده و روژه و روژنامه آنجی امیشته بپیزن کرم که gelek spas evdar weke hem te gotî hem jî di vê raportê de jî behsa kovargeriya Kurdî tê kirin helbet hin geşadanên nû hene hinekî pêşketine em ê ser bisekirin em ê ser mesela xwe ya vê hefteyê me behsa kovargerî û kovarên Kurdî kiribû em ê bi mêvanê xwe birêz Süleyman Çevik gerînendeyê Nûbiharê li ser vê meselê rawastin û gotûbêjekê li ser bikin tu xîretî mamoste gelek spas te îro roja xwe ji me re veqedan tu başî ez başım hûn çawan sabî de hem de raporta me de hem jî deman bi giştî lê dinirin li ser medya civakî li ser medyayê gelekî kovarên nû derketine li ser hemû beşên jiyanê êdî kovar derdikevin tu vê yekî çawa dibînî pêşketin di warê qalîte de jî heye belê wekî bajî got tabî va demê dawîn bi taybetî kovarên Kurdî piçekî zêde bûne ev jî tabî hinekî wan li ser kaos têne çapkirin hinek ev kovar dijîtal in niha piştî ku ev dijîtal derket derxistina kovara yani mesrafa wan ji ber ku kêm bûye hinek kovar zêde bûne yani gelekî wan bêjin karin bêjin ew nîvê ku navê wan heye zêdetirê wan li ser internetê wekî dijîtal têne çapkirin ev wek min got ev îmkanekî nihat nû ye tabî yani ji ber ku mesrafa kaos tune ye mesrafa belavkirinê tune ye
gelek kovar dikarin edi bilser interneti u ragandine o ki xwed karin bigin her deveri gelek kovarê nû ku dest derketine ez karin bibêjim mana pir zaten ser kaxiz nayên çap kirin نوبهار جی گیشتی هجمارا 154 نه به مهی هجمارا که گلگی زیاده از می خواین حال نو ترکیه کووارا کو هر دم درجه در دکه نوبهاره وسط bêjin yani kovar tabi nodu diya da me dest pê kir maha cotmeyê da vê sala 2021 maha cotmeyê 29 saliya me dikadem dikevin 30 saliya چه زحمت به کوار در خست میش دمه که کوارگری کری بو کاری که گلگی زحمت ج روزنامه که روزانه جه جارنا زحمت تره ایوا چواده چه او استقرار جنود دیان وروا و گیهاندن نفشه که خبات نوبهاره به تایبت چاده والله كنا نا طبي وقت يجيكو كوارجري يعني قلق زحمته طبي يجبركو يعني هر هالبسكار هر نفيسكار هر انسان يكون نفيس اجبار دشينا بحطابي ويا بعمكي قلق نفيس يكتون مثلا عم بيجي جاليه نفيساندني وجاليه خندني وكيما سيوان هنا لا جاليه املاي فر راس نفيسينيه كيما سيوان هنا امانه طبي راستكن ايجار جبركو كوفار قالت وقت خذ هذا كذا خباتي بي معرف قالك لقور بورامكي بمشا ام بيجي مثلا فلان ما هي فلان وقتي قال في كوفالي درخم او بمينا مرا جريدي استكارك هذا دبينا يعني دبين نقطه دا حقيقه نجي كوفر قالك زحمته ايجار كوفر وقتها كدرد كيف شنو جي وان دادبه لیری پیاسی نامینه کوارا نو داد که پشتی کو حالا دربی چی بول نو ترکیه روش آوارتات راگاندن ام بکرم بیجی کو او ویشان این کو به کردی هاتن کرن رادیو تلویزیون کوار به پرانی هاتن گرتن و والا یک چی بو دمم روش نها دنرن ام بکرم بیجی کو کردان او یک وکه آوانتاژ گیج بکارن نه ben hem karın ya bibijin yani dve devri da kovari kul ser piya bimili ve şane kul ser piya bimili bekarın hayatta hujyana xu bidominin de peşeroji da az bawer be kavkabati baştır bikin dve demi da tabi gelek zahmeti laji yani o zahmeti hana yani va çarpın sali da bir ve şangeliya kurdi taybeti hem jibo portukat bejim hem jibo kovari bejim gelek xraba yani em bejim mesela sali beri da me betir kari bu belav bikra betir bifrota betir xubkanda insana mexab mademi dawin de yani kovargeriya kurdiji ve şangeliya kurdiji درفشك اوارته دا در باسته به دوی دمی دا طبی مرد کاره مجی جوی روشی مخواست که ام استفاده بکن يعني بشكل که مثلا مری گرانی خو بده سر اینترنتی سر فروتنا بده سر اینترنتی تشتی وسلا ما هودانی نو چکرن نه وی دمی دوا داوی دا اسکارم بی بیج واد 3 سال داوینده يعني بتايبتي 1019 بيفا او خرابيه مثلا هبو او كان باقي مثلا مثل كوفرغري ولا بشان خاني كذا هبون لسر فلوتناوي هبون بشكي يعني دوي دمي دا انساني كل برخدان بشكي ايدي روش بر باشبوني هدي دچه فقط سالم بريوان هي باشتر بو tabi ona negan ve asla بری yani بریجی هجماره که زده کوار هبون ویشان هبون تلویزیون هبون لیت فکر که ها هف بشه بو دهات گوتن کو yani در دورک هی این کو کردی دخوینن او در دورجی هم او همو در دورکو وی کاری دکنه او در دورک تنگه نه او هجماره زده بون یا کوارانو پرتکانو خنيرن نوجي لخوا زرادك روش بقشتي شي دواري خواندني دا يعني بفين بيدك چونكي مرف باستقرار بصلاه السربيه بمينا شكل كي مرف وشان خو دوام بك هدي انساني نو تين تابي انا انساني كو مثلا بيجن نو دست بخواننا كردي دك نفشي نو دجيجن زاروك نو تين انساني كو بري كو كردي على قدر بون او انا هنا مثلا ام بيجن هنك سازي هنا بتايبتي لسر زمان دخوازن خباطه بكن او انا دردوره واندا انسان هنا تبقى دردوره كي تشيركي انك انساني كو مثلا نفشك انساني كل جمته بويا بوكا خندوان بويا زمان شنده بويا نفسكار بويا مقالات نفسينا كتابات نفسينا دردوره كوان تشيدبه ام بيجي مثلا قالك جيا او كان باش كردي هنا هرش قاسكي نهار روشاوان قالك خراب بيجي مخابن حكمتي ام بيجن او كان بيشوان فذاك ديا قدروا نهاتنا عاويتنا او نجي اما بحزار انسان بدري خندنا بدري ام بيجن كردي تعقيب كرنا نهام بيجن لتركيا بلكي تخمينا دورا سي حب 25 حب سي واشخانه هنا كوفاري كدرت كفن هنا اوانا ببین نویش خورا در دوره که هر کس تشتکی چه که هنه که انسانی که مثلا ببین نویسکاره تایبتی اینه که انسان وان نویسکاره تعقیب دکن تایبتی اینه که انسان هنه فی کوواره که تعقیب دکن yani مثلا ببین ام خودگی نه که انسان ام کووار اخواد دکن abone یاجی ام دفروشم وان ببین نه ببین یا او کووار بگرتی کاست مقاله جی بخویم دخینه تشتی وصل دبن yani او هودانی نو tabi بخورا خواندوانی نو جیتینه اما بمليون ملتکی زماني بي او كي خلاص ناكل يعني جبو او كي امكانيه دقره دفين يعني جبو پرورده دبي تشتي دبين
Yani zaman yürü ne zamanı bazariye ne zamanı perverdeye bir nevi insan candana emecin tişteki bu hazır bike dibije kazıcı karame ölçü be azı kar ki peyda bakım nekim azı mesela via bukina risk peşiya mehiyetine Ji ya bu mesela edebiyata ne teveki. Bəli. Kovargeri erkeke çol xatıra. yani bu millet yemez bu kurda em karın bir bejin kovargari ve mekteben. Yani çünkü mektebi kurda tınene. Ev kivan tınene zamanı xalcı gidin karın bukhinin. Ya kitebeke kurdi ya ji kovareke kurdi jmana dve mektep. Ev ya ji bir pratika xwa bir salana em dibinin ku hakikaten ji aynı tiştek bu saya. Yani çünkü ji ki mektep tıneben zamanı bazarı ne be zamanı statüye ku ne be fermiyete ku ne be ne be zamanı perverde wir tiştek ku kemasiye ku mane ev valahiye ku mane kovargari bitecek. Ya ji kitebe bitecek. لنوا تركي هم لديروك تركيا ده مثلا سالن حيشتي حفتي بيواجي بريجي لك باكوري كردستان يجي در دورين سياسي جي دمكو برياكو ببن بارتي يانجي ريخستن بدر دورين كوفران دست بيدكرن نه مثلا روشی که وسا ادم قیتونه یعنی در دورین سیاسی به کوارن دست پینا کنو به هیز نابن چما؟ بله yani em bêjin kovar ew fonksiyona ku em bêjin medya civakî tune bû wê çaxê em bêjin radyo televîzyon tune bû her tişt yek kanalekî Tirkiye bû imkanî ku xwe bin nav xelkê de îfade bikin riya kovargeriyê bû ji ber wê jî fraksiyonê Kurdayê wê derê rêxistinê Kurda wê demê weke kovar derxistin ama asê xwe de merva kovar Amerîka bê bêje weke biltenen yani biltenê partiyekîne biltenê rêxistinek derdorekîne îro jî em bibêjin hinek kovar û hinek weşan xwenêjîkî hinek jiya dibînin wisa dibînin ama belki de bir imkanı xwe ifade dikin yani biçe dikin em bêjin mesela medya civakî dikan ifade bikin niha demê dawî de mesela gelek cî derdor li ser medya civakî em bêjin weke televîzyon weşana dikin bernameyê zindî çê dikin vana vekane xwe ifade bikin باندورا رجایك زیده یا کوارن دوار استاندارد بنا زمین دا رولا خواچه آدم شینه رولا که لزمین دکه یعنی دوار استاندارد بنو دا موافقه وی های نوا کردان دا برهye yani îro mesela kî dest nivîstandinê dike mesela kî em bêjin yek insanek rabe metnekî binivîsîne dibêje kavana vî kelimê çawa bikartînin kat bêjin vê tiştî çawa dinivîsînin viya peve dinivîsînin cihê dinivîsînin mezin dinivîsînin biçûk dinivîsînin tiştî wa dibin numune mecî deba mesela bir şahsî xwe ez bibêjim me nû dîga dest weşanê kir me got xelkê çi gotiye xelkê va îşa mînakê xwe em bizikin ama tu wa mînakê xwe pêş da dibî Tivat radvi tedbirciler mizadiki ki tivusab ki çetere. Rob geçti be. Rob out be. Yani salin nodi u zamanı meyz salin nodi u ilo قد بگرک بشکتی هر وقت بگومان. خانده مکتب نامه کجمرا سالی نودی دهاتن به ترکی بود. به ترکی دهاتن نامه شمرا نویش دهاتن شمرا تو گوگرن کردی. ناج مرا تقد نامه ترکی ناین تقد شتکی ناین. گلگی باشه. تاب کردی ته. گلگی سپاس. تیرو هاتی بوی میوان من استودیو گلگی سپاس دکن. برز سلیمان چوی گرننده نوبهاری میوان ما بو. هم سر روشا کوارگریه کردی هم باندورا ویال ادبیات و زمین مخواستم و روزا تعطیل چند دقیقه در باس بکن. دمام اوقات بو استانبول اوقات. هیویدار. gelekî spas rawîn zor spas ji bo te û ji bo mêvanê te jî sohbeteke gelekî xweş bû dest xweş.